Evo nas sada u plasteniku u Trsteničkom kraju, proizvodnji paradajza u zaštićenom prostoru. Generalno u većini proizvodnih mesta paradajza u plastenicima, paradajz je u fazi berbe. Zbog toga u zaštiti treba voditi računa o karenciji, primjeni preparata naravno sa što kraćom karencom. Trenutna problematika u plasteničkoj proizvodnji su pre svega štetočine, to su štetne fitopagne grinje. Za tu namenu Galenika fitofarmacija preporučuje novi akaricid Adut. Primenjuje se u dozi od 1 do 1,2 litra po hektaru, karenca samo 3 dana. Sljedeći veliki problem, Tut Apsoluta, paradajzov moljac, prisutan u svim reonima gde se paradajz gaji u plastenicima. Za tu namenu Galenika fitofarmacija novi insekticid Laguna, karenca u paradajzu 1 dan. Primenjuje se u dozi od 120 do 200 ml po hektaru. Ujedno, ovim insekticidom rešavamo i pamukovu sobicu, helikoverpu, veliki problem koji pravi štete na plodovima paradajza. Drugih štetočina prisutne su biljne vaši, tripsi. Za tu namenu Galenika fitofarmacija i njen stručni tim preporučuju insekticide Talenat ili Traper. Za zaštitu od bolesti, kada je u pitanju suzbijanje prouzrokovača plamenjače, Galenika fitofarmacija preporučuje preparat Krux. 3 dana karenca, primenjuje se u dozi od 0,5 litra po hektaru. Za suzbijanje crne pegavosti Promesa, 3 dana karenca, 750 do 1 litar po hektaru. I za suzbijanje sive truleži Atlas Low u dozi od 0,8 do 1 litar po hektaru.